Labas vakaras visiems. Labas vakaras Иосифу Политовский. Labas vakaras, это добрый вечер. Добрый вечер. И будем общаться на русском языке. Очень рад. Bendrausime rusų kalba ir labai Aš dar perjungsiu į originalą. Taip, bendrausime, будем разговаривать на русском. bendrausime, kalbėsime rusų kalba. Dabar jau antras mūsų susitikimas. Pirmas buvo rugpjūčio mėnesį. Tai aš labai džiaugiuosi, kad galim bendrauti tema, kaip sustabdyti chaotišką protą. Šitoje srityje labai didelę kompetenciją turi Josif Loss, kuris dešimtmečiais jau užsiima įvairiomis praktikomis ir jo nuomonė tai yra pagrindinis dalykas, kuris neleidžia mums įsisavinti įvairių žinių, gilių žinių. Tie, kas negirdėjo įrašo rugpjūčio mėnesį, tai mes tęsiam šią temą ir kalbamės ir perduodu Josifai jums žodį, sveikinimais Lietuvos. Šiandien papasakosiu apie perėjimą nuo dvipolarinio pasaulio į jausminį pasaulį. Indijoje, Kinijoje, rytuose apskritai tai labai pažįstama tradicijose, o dabar tampa madinga ir pas mus. Dėl to, kad keičiasi pasaulis. Ir save, ir jausis gerai tas, kuris įsisavina naują proto rūšį, tai yra jausminis protas, kadangi tokio proto savybės įeina galimybė priimti viską, kas vyksta taip, kaip yra, ne pagal savo norus, bet tiesiog priimti visus įvykius, malonius ir nemalonius. Jeigu nemalonius, tai aš taip pakeičiu savo požiūrį, kad įvykis tampa maloniu. Ir psichotechnika, kurios dėka galima perėjimą į tą naują pasaulį padaryti per kokius metus. Tas chaotiško mąstymo procesų sustabdymas, tai yra pagrindinis žingsnis tam, kad savyje išvystyti energetinius procesus, jie vystosi, jeigu tam netrukdo protas. Ir būtent apie tai šiandien kalbėsime. Dabar aš įjungsiu ekrano rodymą. Видно, да? Ar matote? Vytautas. Vytautai, matote? Угу. Так. Мы живем в механическом Mes gyvename mechaniškame dvipolarinėme pasaulyje ir keisdami proto savybės mes pereinam į jausminį protą. Pirmas dalykas tai stebėti savo protą, stebėti visas savo mintis, veiksmus, norus, pergyvenimus, ketinimus. Tai yra, kad būtų pilnas stebėjimas visko, kas mumise pasireiškia. Aš pats prieš 40 metų šitas metodas, aš jį išbandžiau, šitą metodą, kaip sustabdyti chaotinį protą, ir per metų bėgyje aš beveik pilnai sustabdžiau protą, bet tuo metu aš neturėjau žinių, kaip egzistuoti šiame pasaulyje, ir todėl aš nutraukiau treniruotės ir grįžau į įprastinį gyvenimą. O šiandien, dėka Lenskio žinių, kadangi jo žinių apie tai, kaip gyventi naujame pasaulyje yra daug, tai belieka tik į jį patekti. O kaip patekti į naująjį pasaulį, tai psichotechnika. Kas yra psichotechnika? Tai kai mes dėmesį sutelkiam į pojūčius.
Ну, я сразу начну, Aš iškart pradėsiu, если, может, по уже сказанному нет вопросов, jeigu nėra klausimų то apie tai, я ką aš pasakiau начну dabar, саму методику, tai aš которую я pradėsiu применяю, для того, чтобы в kalbėti apie течение tą года metodiką, kurią aš taikau. остановить хаотический мыслительный процесс, Kadangi а может быть и вообще tam, остановить kad ум, metų и bėgyje заменить его на sustabdyti chaotinį чувственный ум. protą, arba То išvis есть protą это ум, sustabdyti ir в pakeisti котором jį į jausminį нет protą. Tai мыслительного yra процесса, protas, а kuriame есть nevyksta прямое mąstymo действие. procesas, Ну, o как дети. vyksta tiesioginiai Только veiksmai, отличие в том, ne, kaip что vaikai. Skirtumas идет tik tas, kad наблюдение за vyksta собой, stebėjimas savęs, осознанное детство, sąmoninga а у ребенка vaikystė, этого нет. o pas vaiką to nėra. И первое, Ir с чего бы pirmas, я nuo начал ko aš этот pradėčiau переход, tą perėjimą, понимание, tai suvokimas. на данный момент понимание, Dabar это suvokimas, исчезновение своего «я». tai savojo aš Свойство двуполярного išnykimas. ума входит Dvipolerinio proto savybė фокусировка, tai yra dėmesio фокусировка, sutelkimas. наличие своего «я». Мы на все Tai, смотрим как tai бы yra изнутри, savo aš из себя. turėjimas, mes į И viską для того, žiūrime чтобы... iš А savęs, iš vidaus. чувственный ум, O он jausminis protas, воспринимает jis priima реальность извне. realybę iš vidaus. И это физически абсолютно конкретно чувствуется. Ir Восприятие tai, извне. atsiprašau, iš Итак, išorės по ir исчезновению fiziškai «я». jaučia Каким образом tiesiog можно iš išorės. Ir kai заниматься išnyksta именно aš, по этому вот tai первому galima пункту? užsiimti pagal Если tą я вот pirmąjį пришел к вам punktą. навстречу, Jeigu aš, то pavyzdžiui, можно atėjau pas сказать, jūs į что susitikimą, уже tai не galima совсем sakyti, от kad меня это зависело, а ne одновременно и vien вы nuo manęs tai участники, то priklauso, есть уже priklausė, делится мое bet ir «я» jūs на dalyviai, ваше taip присутствие. mano aš И dalyjasi я – это ir человек, у iš которого есть jūsų родители, то есть dalyvavimo. я не сам откуда-то появился, Tai aš непонятно žmogus откуда, а есть esu, родители. aš turiu Потом, tėvus, aš если я говорю neatsiradau iš «я», kažkur, aš turiu пришел tėvus. Jeigu aš навстречу, sakau, aš atėjau į то susitikimą, снова мы tai используем vėlgi интернет, mes там потрудилось naudojam множество людей internetą, на то, prie to чтобы padirbėjo daugybė žmonių устроить нашу встречу. tam, Потом, kad когда я говорю, suorganizuotų то mūsų я не susitikimą. контролирую Kada aš kalbu, внутрителесные, aš как nekontroliuoju, молекулы, атомы во мне kaip manyje перемещаются, это тоже не мой juda контроль. molekulės, И если atomai, вот так вот atomai, рассуждать, tai ne то mano можно прийти kontrolė. к тому, Jeigu taip что, svarstytume, ну tai и galime я prieiti свет iki включил, у to, меня kad работает, aš įjungiau освещает, тоже там šviesą, люди tai taip потрудились pat над тем, чтобы žmonės было padirbėjo освещение. tam, kad И būtų буквально apšvietimas. каждое мое Ir beveik, ir слово, iš которое я tikrųjų скажу kiekvienas «я», mano pasakytas можно žodis, увидеть, если jį разобраться, galima что pamatyti, «я» jeigu как такового нет. išsiaiškinsime, kad Оно состоит из tokio kaip множества aš nėra. Tai усилий susideda iš daugybės природы, pastangų, других людей. И gamtos, вот kitų такое žmonių ir рассуждение, tokie оно svarstymai растворяет вот это ištirpdo внутреннее ощущение vis себя. šitą И vidinį если немножко в savęs эту pojūtį. сторону не просто услышать об этом, Jeigu ne а если tiesiog взять, paklausyti попробовать apie tai, bet себя pabandyti буквально до мельчайших save iki нюансов показать себе, mažiausių что niuansų что бы я ни делал, išskaidyti ir это не parodyti, я kad делаю, ką это aš буквально bedaryčiau, tai все, ne что aš меня dariau, окружает, оно bet поучаствовало в viskas, этом kas mane процессе. supa, sudalyvavo šiame procese. Такое изучение, вот, Toks nagrinėjimas, растворение себя, savęs оно ištirpdymas, полезно в нашем tai naudinga будущем, mūsų, ну, когда мы будем делать шаги по ateičiai, остановке kai mes darysime хаотического žingsnius, мыслительного процесса. kaip stabdysime chaotišką Ну, mąstymo теперь procesą. это как бы для Dabar, ума такой kaip немножко ir protui, toks как бы truputį сюрприз мы сделали. siurprizas, А второе, mes jam padarėm siurprizą. тренировка внешнего, Antras, это tai помещение своих органов чувств вовне. Tai В išorės чувственном уме treniravimas, tai yra savo jutimo organų мы nukreipimas į išorę. ощущаем внешнее. Tai mes И это можно тренировать. jaučiam išorę, Если tą galima treniruoti. тренировки вот Jeigu treniruotės энергетических процессов energetinių procesų
Если тренировки энергетических процессов делать и воспринимать Jeigu изнутри, jas daryti чем я и ir занимался вот priimti iš последние 20 vidaus, лет, kuo и aš в ir конце концов užsiėmiau я понял, что pastarosius это 20 metų надо ir менять galiausiai этот supratau, kad подход, reikia keisti šitą иначе požiūrį, nes энергетические процессы тогда priešingų atveju их величина energetiniai procesai, jų и dydis продолжительность, ir она требует trukmė больших усилий, и все равно reikalauja они так, didelių pastangų эти ir vis tiek процессы. jie А для tirpsta, того, чтобы tie они были, ну, procesai. O tam, полная, kad jie как бы, būtų переход в новый мир, pilni, kad tai то для būtų этого pilnas обязательно perėjimas нужно į naująjį pasaulį, остановить tai tam būtinai мыслительный reikia процесс sustabdyti двухполярный mąstymo procesą и dvipolarinį ir, в чувственный мир ir, переходить уже на ir į свойства этого jausminį ума pasaulį, и реально их чувствовать. pereidinėt jau Вот šio proto, основное, чем я pagal šio переключаюсь в proto чувственный мир, savybės. Tai kaip aš вот pereinu, persijungiu į меняется jausminį pasaulį, ощущение tai jau keičiasi pojūčiai всего, что меня visko, окружает, kas mane supa, меняется рассуждение, keičiasi ну, в svarstymai. общем, полностью меняется. Когда говорят второе рождение, Iš то не esmės зря viskas говорят, потому pilnai что, keičiasi. ну, Jeigu мир kai абсолютно sako другим antras становится. gimimas, tai ne veltui taip sako, И nes pasaulis tampa не visiškai только не в kitoks. понимании, а Ir именно в ne tik чувствовании. supratime, bet Поэтому ir я предложил jausminiu этот мир назвать чувственным, потому aspektu. что Todėl aš ir pasiūliau šitą мыслительного pasaulį процесса нет, pavadinti jausminiu, kadangi а nevyksta чувство mąstymo есть, и procesas, o понимание всего, что jausmai происходит, yra, есть, ir и участие suvokimas в apie социальной viską, kas жизни есть. vyksta, То yra, есть ir полностью dalyvavimas функциональность есть. socialinėme gyvenime Итак, vyksta, мы ta сейчас prasme, можем с pilnai вами, если funkcionuojama. вы не Ir против, dabar mes попробовать galime su jumis, jeigu jūs ne prieš, вот эту pabandyti тренировочку šitą treniruotę с органами чувств. su jutimo organais. Первое осязание. Pirmas Давайте tai попробуем почувствовать внешнее. uoslė. Вот я смотрю на окно, вижу стекло Tai и yra пробую осязанием почувствовать его. Вижу дом напротив. aš žiūriu Метров per langą, 300-500. matau priešais Ну, из namą, už кирпича, там светятся 300-500 окна. metrų jis Тоже plytinis, чувственно ten я пробую yra почувствовать. А вы можете почувствовать то, что возле вас, bandau то, что вас pajausti, o jūs окружает. galite bandyti pajausti Взять tai, ką какие-то jūs supa, предметы и тоже paimti вот. kažkokius daiktus ir taip pat И таким образом то, ir что tokiu būdu окружает, tai, kas внимание, jūs находимся мы вовне, и savo пробуем dėmesiu mes почувствовать. esame išorėje На это я ir тратил, bandom ну, где-то минут pajausti. на 5 Tam органов aš чувств, tam минут 40 ежедневно, и kasdien где-то skirdavau месяц-два 40 minučių. я на это потратил, и уже такое Atsiprašau, čia ощущение, kalbama apie jutimo pojūtį. ну, в общем, Ir уже aš становится tą реальным. treniruoju po Если 40 вы minučių į dieną ir tai jau сейчас tampa realu. обратите внимание Tai на jeigu тело, jūs то atkreipsite увидите, dėmesį į что kūną, оно как бы tai исчезло. pamatysite, kad kūnas Было tarsi такое или не išnyko. было? Ar buvo taip? Когда вниманием мы Kada находились вот dėmesiu mes минуту-две buvome вовне, minutę ar dvi тогда kažkur обращаем внимание išorėje, на тело, то его как tai бы, ir ну, kai как бы его и nukreipiam нет. dėmesį į kūną, tai jo Следующее tarsi ir nėra. осязание, обоняние. Попробуем дышать внешне. Dabar Внимание pabandykim вовне и pakvėpuoti. Dėmesys išorėje пробуем почувствовать, что мы как бы всем, что нас окружает, ir mes и bandom далеко и близко, мы pajausti этим дышим. viskuo, kas mus supa, tolimu ir artimu, mes tuo kvėpuojam. Если заниматься самостоятельно, то Jeigu можно užsiimti таким образом на savarankiškai, каждом органе чувства tai остановиться 5-10 минут. galima ties kiekvienu jutimo organu sustoti Осязание, обоняние, nuo 5 iki 10 зрение. minučių. Ну, зрение Tai это как раз самый основной lietimas, выключатель, uoslė, такой переходной выключатель. rega Попробуем tai воспринять pagrindinis toks perėjimo себя объемно jungiklis. сзади, воспринимая Pabandykim сзади. save priimdami per dieną. Мы будем видеть
mes matysime save, tarsi matyti save iš galo. Mes žiūrim tiesiai, jo matome viską aplinkui. Tai periferinis matymas. Ir palaikydami šitą perėjimą į jausminį protą, tai mūsų tas erdvinis matymas, jis visą laiką bus. Tai lietimas, uoslė, matymas, skonis, tą galim irgi pajausti. Tai įvairių daiktų, kurie mus supa, skonis. Kai mes vaikai buvom, mes viską ragaudavome, tai ir dabar galim pabandyti. Klausa. Visuose garsuose, kurie mus supa, galima išgirsti garsus A, O, U, M, pavyzdžiui. Būna tokių foninių garsų. Kai jau patys savarankiškai užsiminėsite, tai galima apjungti iš eilės visus šituos jos iš eilės pereiti, po to sujungti. Padarius tokius pratimus ramioje aplinkoje, aš apkraudavau fiziškai, aš patreniravau ir tada bandau save fiziškai apkrauti ir neprarasti to pojūčio būti išorėje. Tada bandydavau daryti kažkokius reikalus namuose, neprarasdamas to viso erdvės pojūčio. Tada bandydavau bendrauti, vykdyti socialinius reikalus, bendravimą, ta prasme pilnai funkcionuoti. Tai šitie du pratimai, tai savęs išnykimas, aš išnykimas ir išorės treniruotė, tai yra pagalbiniai. Pagalbiniai metodai, kaip sustabdyti mąstymo procesą. Kam jų reikia? Reikalas tas, kad proto sustabdymas tai dvipolario proto savybių keitimas į jausminio proto savybės. Ir tai, ką duoda Vasilijus Lenskis treniruotėse, tai duoda jau tą naujos rūšies proto materiją. Tai yra pojūčiai kūne, malonus kvėpavimas. Trečias punktas čia užrašyta, kad galima lygiagrečiai treniruoti, tai yra tą lietimą, dianą ir kvėpavimą, todėl kad kai mes sustabdysim dvipolarinį protą, kad tai nebūtų vakuumas, tuštuma, nors bus toks pojūtis, nes kuo daugiau sustabdomas protas, tuo labiau atsiranda pojūtis kaip nesvarumas, kaip atitrukimas, taip kad nebūt tokioje kabančioje būsenoje, galima aktyviai treniruoti naują pasaulį. Pojūčių organus, jutimo organus, kurie dirba jau naujame pasaulyje. Taigi, kame esmė šito metodo, kaip sustabdyti chaotinį protą. Kai aš kiekvieną rytą skiriu specialiai 1-2 valandas ir ramioje
aplinkoje, tai Я gali не būti общаюсь с miškas ar людьми, которые stadionas, находятся, ну aš так, nebendrauju su интенсивно. žmonėmis, Если вынуждают na, поздороваться, то поздоровайся. А так intensyviai не nebendrauju. Jeigu общаюсь. reikia pasisveikinti, tai И pasisveikinu, bet šiaip основная nebendrauju. задача– Ir это pagrindinė užduotis tai поймать мысль. Вот pagauti я иду и наблюдаю, mintį. так как у меня Vat aš einu наблюдательный ум, ir stebiu, уже kadangi знаю, mano что это такое, stebintis работает, protas то žino, kas наблюдаю tai jis veikia, за собой, tai чтобы aš поймать stebiu save, мысль. kad pagaučiau mintį. Вот можем сейчас это Galim сделать. dabar tą Попробуйте padaryti. поймать мысль. Pabandykite pagauti mintį. Ну, что у нас происходит, когда мы Kas vyksta pas mus? задаемся Tai этой aš задачей? duodam savo tokią užduotį. Наступает, с одной Ateina стороны, iš vienos pusės имеем мысль, с другой turim стороны, мы mintį, имеем тишину. iš kitos pusės Вот здесь мы turim уже имеем два tylą. вида ума. Ir čia jau turim dviejų rūšių protą. Мы видим, наблюдаем это. Mes matom, Ум, stebim, который мыслительный, tai их 10 protas, kuris мыслительная цепочка. mąstantis, jame это vyksta mąstymo grandinė, наблюдательный ум. o antras tai И, stebintis protas. и у нас есть Ir pas основа mus второго yra чувственного ума, это тишина. e, Ну, говорили, to безмолвие. jausminio proto Вот мы его pagrindas, tai yra сразу tyla. сейчас могли Tai почувствовать. mes dabar galėjom jį iš karto ir Дальше pajausti. поймал мысль, Toliau мы pagavau задаем вопрос, mintį, почему она užduodam появилась. klausimą, kodėl jie atsirado. Вот попробуйте задать вопрос. Pabandykit savo užduoti tokį klausimą. Задав вопрос, мы получаем ответ. Но здесь как раз идет Uždavę это момент klausimą, gaunam перехода atsakymą, в bet čia kaip чувственный tik ум. prasideda Мы уже, pereimas į задавая jausminį вопрос, protą. должны его Užduodami получить из klausimą, mes тишины. jau turim Не gauti atsakymą iš не tylos, придумывать ответ. Это nesugalvoti будет возврат atsakymą. двухполярности. Tai vėl И, grįžtume taip į старый возврат, dvipolariškumą. Na, tai prie seno в свой grįžtume старый жизненный опыт. į mūsų Не senąją придумывать, не предполагать gyvenimišką ответ. А patirtį. Tai именно спросить nesugalvoti, себя, почему это nespėti, появилось, bet и paklausti savęs, kodėl ожидать. tai И наступает atsirado ir снова эта laukti. тишина. Ir И из vėl этой тишины ateina мы vėl получаем ta ответ. tyla. Ir tada Здесь iš мы tylos учимся, gaunam atsakymą. делая такое упражнение, Darydami мы tokį учимся pratimą, mes доставать mokomės ответы на жизненные вопросы gauti atsakymus уже į из gyvenimiškus объемного klausimus вот этого jau содержания. iš Ну, говорят там erdvinio turinio. всемирный разум или Na, есть красивые sakoma слова. apie toks globalus protas, Задаем вопрос, и из тишины išmintis, получаем ответ. užduodam klausimą ir iš tylos Выполняются gaunam две задачи. atsakymą. С одной стороны, мы познаем себя, Įvykdomos dvi užduotis. Iš vienos pusės geriau потому что save каждая мысль pažįstame, это мы и todėl есть. kad kiekviena mintis tai yra mes. Узнавая себя, познавая суть себя, Pažindami мы save, savo esmę, отпускаем. mes paleidžiam. Узнали себя и Pažinom отпустили. save ir Так вот, paleidom. кажется, что Taigi мыслей atrodo, много. kad В daug действительности minčių. это у них ограниченное Iš количество, и tikrųjų, jų ограничивается оно ribotas нашими kiekis ir желаниями, tas kiekis устремлениями. ribojamas Каждое mūsų наше желание, оно имеет ну, pageidavimais, там, рой мыслей ketinimais. в вариации. Tai И за свои мысли мы вытащим prie всю kiekvieno свою суть. noro yra įvairios Намерение, mintys. желание или, как Ir говорят, taip привязанность. paskui kiekvieną mintį mes И сможем их ištrauksim mūsų отпускать. Отпуская мысли, ketinimus, prisirišimus мы ir galim jas подходим paleidinėti. к Paleisdami отпусканию уже желаний, mintis mes намерений. jau prieinam Можно prie отпустить буквально все. norų, Но жизнь не ketinimų прекращается. paleidimą. Она Mes galima начинает paleisti viską меняться. praktiškai, tačiau gyvenimas Это первые шаги nenutrūksta, jis pradeda keistis. Tai pirmieji пребывания в žingsniai, состоянии kaip тишины, būti tylos būsenoje. и начинается Ir прямое действие, prasideda уже без мыслительного tiesioginis процесса. veiksmas, jau Вот be здесь как бы mąstymo такой момент, которого proceso. уже человек, который Tai toks momentas, kada не тренируется, žmogus, он не испытывал такого в своей жизни. tas, kuris nesitreniravo, jis Прямое dar to действие, nėra patyręs. Tai осознанно не tiesioginis испытывал. veiksmas. Когда Jis мыслительного nepatyręs процесса to нет, sąmoningumo, а kada nėra участие в mąstymo социальной proceso, жизни есть. tačiau dalyvavimas socialinėme gyvenime yra.
Jeigu kasdien skirti valandą, dvi, kodėl valandą, dvi? Aš pas save pastebėjau, kad mąstymo procesas yra labai intensyvus ir gyvenimas intensyvus, tai tik po kokio pusvalandžio iš tikrųjų pradeda protas ateidinėti tokią būseną, kada jau galima ramiai dirbti su mintimis. O jeigu tą daryti greitai, skubėti, tai bus toks velsis chaosas. Nes tam, kad gautume tylos būseną, kad su mintimi padirbėtume, taip, kad ją galima būtų paleisti, tai reikia laiko. Kai mes pažįstam save, pamatę mintį ir paleidžiam tą mintį ir save paleidžiam iš šito vaidmens. Ir nuo šitos mažos dalies mes jau pradedam keistis po truputį, pereidinėti į tą naująjį pasaulį, gauti tą tylos būseną. Ir galbūt tą tylos būseną suteikia mums galimybę vystyti energetinius procesus gerokai stipriau negu būdami viduje savęs. Jei kasdien taip darysime rytais, mes pastebėsime, kad kiekvieną dieną minčių lieka vis mažiau ir mažiau. O pojūčiai tampa ryškesni. Pas mane buvo tokie laikotarpiai, kai kasdien būdavo tokie paaiškėjimai, praregėjimai. Buvo kažkas neaišku ir staiga praregėjau. Ir pojūčiai. Kasdien galima turėti naujus pojūčius, kurių niekad gyvenime nebuvo. Tai pas mane tai buvo ir tai galima turėti kasdien. Tai naujas jausminis pasaulis, į kurį mes pereidinėsime, jis toks begalinis savo naujose išraiškose. Jausminiam pasaulyje jutimo organai keičiasi. Taip, kad mūsų lietimas yra išorinis, įprastinis, o ir yra lietimas, kai aš nukreipiu dėmesį į kūną ir yra pojūtis, kaip banga pereinantis malonus per visą kūną, perliejantis. Ir dėl kvėpavimo. Pas indusus, kada įkvepiama, tai malonus toks jausmas apima viduje. Ir visi pojūčiai, jie pereina į naujus pojūčius. Taip pat, kai yra tylos būsena, tai dėmesys atlaisvinamas ir jį galima aktyviai naudoti, kad priimtume, pavyzdžiui, pulsaciją, įėjimų į vidinį pasaulį, gerai, jeigu dėmesys yra ant adžnos, ir tai jau nesvarbu, kokiu būdu kiekvienas vysto energetinius procesus. Tiesiog aš tam, kad tai nemaišytų, sudaryti tinkamas sąlygas, kaip augalui gamtoje. Gamta suteikia palankias sąlygas ir augalas vystosi. Tai chaotinio proto sustabdymas, ta tylos būsena, tai yra labai svarbi sąlyga tam, kad gautume, įgytume tą naujo pasaulio pojūtį. Manau, kad mūsų toks pasaulis, kad mes vieni kitiem linkime laimės. O kur ta laimė?
Aš galvoju, kad kai mes pradedam savyje tą vystyti, tai mes atrandam laimę nepirkdami jos. Ir aš pats tą jaučiu, kad tas pasaulis, kada tas čia ir dabar, apie kurias rašo visos knygos, tai ir yra. Tai ta savybė, kada yra vidinė ramybė, kurios visi vieni kitiems linkime, nors patys to neturime. Tai manau, kad atitveriam tokią kaip skrynę. Ir reikia tą daryti. Tai svarbu. Čia paprasta, bet tą reikia daryti. Vasilievič, jis pradėjo nuo to, kad tas lietimas, vidinis, energetinis, jis pastebėjo, kad europiečiams geriausiai tai pavyksta. Tai buvo tas malonumo jausmas ir per pirmą užsiėmimą jį pajausti ir jo nepaleisti. Tai Vytautas ir pasakė, laimė. Taigi nuo pirmų žingsnių pradedi jausti malonumą ir tada tas malonumas jis didėja. Tai čia apie laimės temą. Kada kūne malonumas, kada kvėpavimas malonumas, kada visas socialinis gyvenimas priimamas, kokie bebūtų įvykiai, jie priimami kaip teigiami. Manau, kad su laime susijęs taip pat yra ir malonumas. Tai kada išvystai tokias savybės, kad netgi nelaimingose situacijose yra laimė, tada suvoki, kad yra dalykų, kurie lyg ir ne visiems patinka, bet tada nelygini. Tai šita savybė yra labai vertinga, nes mes paprastai matuojam ir tas siekimas laimės yra spąstai. Laimė, nelaimė, tai yra jau dvipolarinio proto savybė. Ir tokiu būdu, kada aš gaudau mintis, tai aš mintis aš nustatau, kokia toje mintyje yra dvipolarinio proto savybė. Tada imu tas dvipolarinės savybės keičiu į jutiminio, jausminio proto savybės. Aš pradėjau rašyti lentelę, tai savybių lentelę, ir tos savybės, kurias gaudysiu, ar mes kartu gaudysime, tai galime nustatyti, kokia savybė. Pavyzdžiui, dvipolarinis protas, jeigu jis seka linijiniu būdu pagal įvykių seką, tai po to, po pagrindinio jau seka detalės, viena mintis, iš jos išeina kita ir tai tokia seka. O jausminis protas priima kompleksiškai įvykius kaip erdvę ir vienodai. Ir tai suteikia tokį momentinį situacijos suvokimą. Jeigu dvipolariui protui galima valandą aiškinti situaciją kažkokią, o jausminėme prote atsakymas ateina iš karto, o jeigu neateina, tai greičiausiai mes naudojomės tokiu būdu jausminiu protu. Būdavo taip, kad kažkokiam klausimui reikia surasti atsakymą. Aš užduodu klausimą, bet neieškau atsakymo, bet tiesiog uždaviau klausimą ir užsiimu kitais reikalais. Po kažkiek laiko ateina atsakymas. Tai fragmentas yra jausminio proto. Turbūt kažkas esate šitą bandę.
O tas dvipolarinis protas, jis viską skirsto į mano, ne mano. Ir čia pusė pasaulio prarandama. Todėl, kad iš tikrųjų man nesvarbių klausimų neegzistuoja. Todėl, kad tai, ką aš laikau nesvarbiu, tai gali mano gyvenime vaidinti labai svarbų vaidmenį. Ir labai įdomu, kada išlaikai erdvę, kada bendrauji, labai neįprasta, vyksta labai toks įdomus bendravimas. Pantreniravus tas savybės, apie kurias kalbėjau, galima toliau bandyti socialinėme gyvenime daryti nuolatinės pastangas, bandymus ir po truputį tai taps įpročiu, kad priimti save, žiūrint tarsi iš nugaros, įjungiant visus jutimo organus, nukreiptus į išorę ir tada vyksta kitoks socialinis gyvenimas. Kad kiekvienoje mintyje nustačius savybės, toliau bus kitos savybės, aš jas po truputį rinksiu, visas, nustatydami savybės ir keisdami jas veidrodinėmis, tai mes fiziškai pereinam į naują pasaulį, todėl kad aš susidedu iš savo proto savybių. Jeigu aš pakeičiau proto savybės, tai pasikeitė pasaulis. Gal jau turit kokių nors klausimų apie tai, ką aš pasakiau? Metų bėgyje per metus galima visiškai ramiai pakeisti, pereiti į naują pasaulį. Kodėl metai? Todėl, kad kada minčių sumažėja, tai mūsų kūnas, jis toks taip suformuotas dvipolarinio proto. Ir prasidės kūno konfiguracija keistis. Iš esmės, žmogus ir fiziškai pradeda keistis. Ten yra tarsi nesvarumo pojūtis, kai aš per daug stengiuosi stabdyti arba būti išorėje, tai būna toks pojūtis. Jeigu atsiranda tokia neapibrėžtumo būsena, kodėl sako, kad mirtis ateina antrasis gimimas, tai psichologiškai tai jaučiama tarsi miršti, kadangi miršta protas dvipolarinis. O mes kasdien intensyviai tik juo ir gyvename. O čia jis nustoja funkcionuoti ir tai priimama kaip mirtis. Kūniškai kažkada, kai aš anksčiau visiškai sustabdžiau, tai buvo kaip gyvatė išsineria iš odos. Tai prasideda kitoks gyvenimas, poveikis, pasekmės kažkokios, o kai sustabdomas chaotiškas protas, tai yra tinkamos sąlygos, palankios sąlygos vystyti energetinius procesus. Ir jeigu tai prasideda, tada anksčiau ar vėliau nereikės laukti ilgai, bus visiškas sustabdymas. Viskas priklauso nuo to, kiek stiprus prisirišimas prie dvipolarinio gyvenimo. Taip, yra toks žodis frustracija. Taip pat aš kartais pastebiu, kad tas visapimantis jausmas, o po to kartais pakimbu.
matau, kad toks kaifas ir viskas gerai ir reikia kažkaip tą momentą, tai tampa šiek tiek Это момент pavojinga, nes перехода, это tuštuma. непривычно. Tai perėjimo momentas Нужно ir jis вот в этом neįprastas. непривычном Tai reikia состоянии šitoje просто neįprastoje уже, būsenoje, так как это озвучено, kaip, не сам с kaip собой tai человек остается, įgarsinta, который kad это пробует, этот žmogus, переход, kuris а bando мы уже šitą вот perėjimą, jis уже lieka ne на pats su встрече savimi, озвучили, bet что mes jau да, будет susitikime состояние sakėme, неопределенности. kad taip Вот в этом bus состоянии неопределенности, как neapibrėžtumo ребенок делает būsena. первые Tai шаги, kaip ir vaikas, kai daro делается первые pirmosius шаги žingsnius, в tai жизни, в состоянии, daromi вот, pirmieji когда žingsniai ум остановлен, когда ум gyvenime, не функционирует, когда вот tokiame эта gyvenime, kada пустота. protas Вот в этом nefunkcionuoja, kada состоянии yra ta я tuštuma. когда делал Tai первые tokioje шаги, то, būsenoje, kai aš dariau ну pirmosius да, и žingsnius, как-то tai вообще taip, непонятно, Бог man знает что. А потом Dievas потихонечку, žino, kas потихонечку, neaišku buvo. и O вот po как to po ребенок. truputį, kaip vaikas, Оказывается, можно с полностью pasirodo galima тишине в голове su выполнять социальные visiška дела tyla абсолютно. И они galvoje vykdyti выполняются, ну, socialinius более эффективно, reikalus потому что ir jie этот чувственный ум, он vykdomi работает только теперь, efektyviau, kadangi он не jausminis блуждает protas, часами jis там, Бог dirba на čia ir языке, dabar, в jis нереальном neklaidžioja мире, valandomis потому что вчера и kažkur завтра это нереальный мир, nerealiame pasaulyje, kadangi vakar а ir чувственный ум rytoj выдает tai именно nerealus суть pasaulis, o jausminis происходящего, и pasaulis поэтому perduoda вопросы esmę решаются to, kas более vyksta эффективно. ir У нас в klausimai окружении, sprendžiami конечно, есть efektyviau. Aišku, pas mus aplinkoje в yra, Латвии много осознанных людей, Lietuvoje конечно, yra daug таких sąmoningų žmonių. интересных друзей у меня, Ir конечно, turiu aš tokių многие же įdomių делают draugų разные ir практики, другие, daugelis конечно, daro очень серьезно kitokias спортом занимаются, praktikas, каждое утро kai бегает kurie rimtai 10-15 sportu užsijama, километров, 20, kiekvieną rytą bėgioja купаются в море, в 10-15 проруби, kilometrų, банят, там делают всякие моменты, ведут maudosi себя. jūroje, Там тоже eketėje, какой-то момент рефрессинг практики, pirtys, и они yra пути, да, kažkokios и dar там тоже в каком-то praktikos количестве ум ir, останавливается, ir если ты в kažkokia процессе таком, да, prasme экстремальном, irgi protas и ум sustabdomas, тогда net jeigu не esi отключается, и это тоже, ekstremaliame и другие, tokiame procese конечно, gan. очень много на Ir этом kiti labai поставили daug акцент на очень активном akcentuoja tai. спорте, O постоянно борьба aktyvų где-то, дзюдо, sportą, карате, вижу, очень многие imtynės, из-за ten того и dziudo, занимаются karate, этими всеми, kai что я говорю, daugelis что ir хотят tuo ir освободиться užsiima, от ума, kaip как говорится, sakau, побыть dėl в to, kad другом nori пространстве. Вот išsivaduoti nuo этот метод proto может ir как такой pabūti спокойный, спокойный ramybėje. метод, O где šitas Вот меня metodas tai gerokai удивило то, ramesnis. что в Na, мире mane почему-то nustebino, kad через сам ум pasaulyje остановка kažkodėl не происходит. Прибегает, per вот как вы patį сказали, к protą осязанию. nedaro Ведь что такое sustabdymo, холодная вода? Это eina осязание per lietimą. O или kas yra через šaltas дыхание vanduo? Tai останавливают lietimo, на гвоздях. Я taip сам pat имею per доску, стоят на гвоздях, kvėpavimą и, что stabdo немало, protą. другие Taip pat тоже. nemažai Всякие есть на голове там. Но stovi ant получается так, vinių, что вот ant из galvos, моих наблюдений, bet что iš это mano stebėjimų gaunasi taip, кратковременно kad останавливается tai tik и trumpam laikui sustabdomas. бывает десятилетия Protą люди ir занимаются, būna, kad dešimtmečiai как žmonės бы užsiiminėja ум, tuo, хаотический ум все равно o есть. chaotiškas protas И vis tiek это yra. мешает Ir tai энергетическим процессам. trukdo energetiniams procesams. Может, Вадим, ты нас слышишь, может, имеешь какой вопрос? Vadimai, jūs girdite, gal turi kažkokį klausimą? Потом, может, думаю, Po будет to вопрос, может, galvoju, кто будет galbūt запись смотреть, может, задаст klausimai вопрос, я перешлю, и будем bus, kai смотреть, žmonės как įrašą žiūrės. вот такие моменты. Надо делать психотехнику, Reikia daryti psichotechniką и нет проблем. ir nebus problemų. Если Jeigu переход в этот perėjimas энергетический мир
į šitą в energetinį мире, pasaulį. ну, может быть, где-то размыто, неопределенно. Pasaulyje Здесь gali būti абсолютно toks без вариантов. neaiškus, Если вот делать это neapibrieštas, упражнение, tai čia yra то jau без be, вариантов be, будет be состояние variantų. тишины. Jeigu viską Мы с tą вами darysite, попробовали tai вначале. Задавая gausit вопрос, tą tylos появляемую, уже būseną. имеем тишину. Mes jau išbandėm Каждый pradžioje, день, избавляясь от мыслей, tai их будет все меньше и меньше. kai mes stebėsim mintis, jų Так вот, atsikratysim тишина, ir jų вот bus сейчас vis как бы mažiau ir какая мысль? mažiau. Ну, Dabar мысль, что tyla, kokia, мысль sakau, пришла, что kokia я mintis. останавливаю мысль. Man atėjo mintis, И kad aš почему она stabdau пришла? mintį. Так, теперь Ir почему? kodėl jie atėjo. Я задаю Потому Taigi, что, слово. да, dabar потому aš, что я хочу останавливать, и как nes aš раз noriu логика stabdyti включается. protą Не, ir iškart нормально, logika нормально. Так įsijungia. вот, а Tai теперь normalu. второй раз O появится dabar этот же antrą вопрос? kartą ar iškils tas pats klausimas? Не появится. Или не Neiškils. появится, или если появится, то Arba уже ответ jeigu есть, и он раз и atsiras, отваливается. tada Уже он iškart bus не atsakymas ir строит viskas, цепочку, jis atkrenta. не Tai висит, nesidaro многократно не tokia grandinė, возвращается. seka, Все. nekaba, daug kartų negrįžinėja, Теперь viskas. новую мысль, Dabar naują снова беру mintį, и vėl imu снова ловлю мысль. ir vėl Снова мы gaudau ее mintį. Vėl mes ją обрабатываем таким образом, узнаем, apdorojam почему tokiu появилась, būdu, sužinom, kodėl jie atsirado, и снова отпускаем, vėl paleidžiam и снова тишина, ir и vėl снова tyla. мы ловим. Ir И vėl вот mes те мысли, gaudome. которые уже, Ir tos если вы mintys, замечали, jeigu что pastebėjot, мысли kad бывают часто mintys крутятся būna одни и те же dažnai, kad годами. tos pačios mintys Вот всё, sukasi нету. Один, два. metų Конечно, metais. те люди, которые бы, ну, Žinoma, тоже окружение tie tokie большое у нас, žmonės, конечно, где быть слушал, yra дискуссию didelė слушала мама, aplinka, у которым там 4 дети, и муж там klausė не šitą очень там, что diskusiją надо. mama Она 4 сразу там vaikų ir будет vyras говорить, что nelabai palaiko. вам-то хорошо, вы там имеете Jinai время, откуда sakys, мне kad время jums tai заниматься. gerai, jūs Вот это turit же laiko, iš kur для людей, man которые, gauti может, не protą, умеют обижать, gauti это laiko, очень to užsiimti, сразу такая была бы bet Сон критика. сократится. Сон сократится на время. Вот у меня, когда matot, я начал miegas регулярно sutrumpės. это делать, Kai утром aš ловить pradėjau вот эти rytais мысли, tą сон как раз daryti на час-два reguliariai, сократился сон. gaudyti mintis, Я tai думаю, sutrumpėjo valandą что dviem тоже сон, miegas. но момент, что Manau, kad ir почему miegas, и кушать мы bet taip меньше, pat, думаю, хотим, потому что manau, ir valgyti mes mažiau что norime, хочет кушать ум. nes Мы для тела столько kas пищи nori не нужно, valgyti, а tai пища очень protas. Kūnui nereikia tiek становится maisto. желудку тяжело, и переваривается пища O тоже kai слабость. daug И maisto, все другие tada процессы kraunamas тоже. Это skrandis, как и virškina. экономия есть в этой практике. Taigi yra ir Уменьшается, да. ekonomija Ты Ну, просто что šitoje получаешь пищу из praktikoje. природы уже. Ты, если Nes tu jau gauni maistą включаешь iš gamtos. Iš питание, tikrųjų, jeigu идет įjungi не tą только через jausminį пищу protą, уже. Это тоже очень... tai И как у нас были учения же и кожи, maistą и gauni, кожа, и органы. Это maitiniesi много ne tik интересного. Я maistu. думаю, что тут мы такой Manau, čia открываем. daug И įdomaus. Mes думаю, atveriam tokią потянутся skrynię люди ir с manau, вопросами kad и с дискуссиями. Вот в этом atsiras скажи свое žmonės слово. su klausimais, su diskusijomis. Что я могу Vadimai, сказать? pasakys Начали žodį. делать практику, Ką aš galiu все pasakyti, вопросы куда-то ушли, pradėjom хорошее daryti состояние, praktiką, visi ничего klausimai не kažkur хочется tai задавать, išėjo, нету никакого спора, gera никаких там būsena, nieko доказательств, все очень хорошо и nesinori гармонично. klausti, То есть система nereikia jokių работает, особенно įrodymų, когда viskas автор рассказывает про нее, он harmoninga, сразу уходит в это sistema состояние, veikia, сразу его ypač kai autorius транслирует. pasakoja apie ją, iš Можно очень karto легко ateina его ta būsena, скопировать, jis transliuoja ir войти в него. lengvai Это galima большой плюс очень. nukopijuoti tą То есть, būseną если ir бы я lengvai читал į про ją эту įeiti. методику, наверное, не Jeigu было aš бы такого skaityčiau результата. Но вот apie когда šitą metodiką, nebūtų gal tokio слышу от rezultato. автора Bet kai методики, girdžiu саму методику, apie tą очень быстро все metodiką iš pačio получается, jos и autoriaus, такое tai viskas labai состояние, что greitai pavyksta ir tokia не būsena, хочется ничего kad лишнего говорить, nenori там, nieko какие-то papildomai факты там приводить. kalbėti, kažko Просто очень хорошее tai состояние, ten очень быстро. bandyti Поэтому atrodyti спасибо, Иосиф. protingu, tai Прямое labai восприятие. gera būsena. Ačiū, Да. Josifai. А я вот Tiesioginis priėmimas. Витаутас O говорил, aš что Vytautui начал kalbėjau, описывать, pradėjau что это apibūdinti, такие-то kad, преимущества имеет. čia, А я kad tai себя turi спрашиваю, а tokių tai почему-то он privalumų, описывает так. bet У меня aš ответ savęs пришел. klausiu, kodėl Он, jis čia taip наверное, viską его двухполярный apibūdina. ум
Tai хорошо atėjo держится, atsakymas, поэтому он себя уговаривает kad к тому, чтобы jo или кого-то, или dvipoliarinis коллектив protas уговаривает, turbūt tvirtai laikosi ir jis ar save что įkalbinėja, ar savo преимущества вот kolektyvą, kad есть у privalumai нас, и описывает. Мне такой, yra. ну, мысль пришла, Tai что man atėjo tokia mintis, ум, вот этот kad protas, двухполярный, tas он будет dvipoliarinis подсовывать protas, jis pakišinės различные вариации mums жизни įvairias себя жизни. gyvenimo То variacijas есть, ir savęs gyvenime. ну, почему-то мне почувствовалось, Bet что kažkodėl man tai pasijautė, в описывании kad преимуществ, apibūdinimas privalumų, что как-то боится он того, kad что jis вообще он kažkaip исчезнет. bijo, kad jis Вот такое у меня išnyks. ощущение Tai появилось. toks Вот pojūtis когда pas Вадим mane говорил, atsirado, kada то там Vadimas видно, kalbėjo, что раз и tai ten попал в это, matosi, kad ну, в iškart тишину попал, papuolė и все сидит į себе tylą. хорошо сидим. Viskas gerai А, sėdi. Ну, я веду чуточку тоже, может, с такой с точки Aš отсчета, vedu что diskusiją iš tokio как мы как тут atspirties ведем таки taško, дискуссию, так kad mes тут может vedam kaip ir такие, diskusiją, kad Да-да, для gali коллектива. для коллектива, чтобы, tai может, kolektyvui человек, который vedu, вот kad тоже galbūt вот žmogus, как-то был kuris такой, ну, я тоже, kažkaip можно buvo, молчать, конечно, Нет, нет, aš я но galėčiau процесс у меня очень tylėti, идет, конечно, нету bet легко, procesas и я neinasi не man думал, что lengvai так и ir aš будет, да, тоже nemaniau, вот kad так, tai тоже bus. интересные моменты, Tai и очень įdomus хорошо, momentai как есть такой прямой эфир ir и labai gerai, kad yra разговор, toks это очень tiesioginis важно. А eteris ir Вадим тоже pokalbis, очень давно tai занимается и labai спокойно svarbu. O держит Vadimas jau такую seniai землю между užsiima очень ir давних jis времен. toks Я tvirtai благодарю, что таких laiko людей вообще есть, žemę. как вы, Tai вот aš очень важно. jau seniai Ум žinau ir будет все jis время labai dėkingas, подсовывать kad yra tokių žmonių. какой-нибудь вот Protas visada мы ловим pakišinės мысли, tokį, kad а gaudom он, mintis, o jis это вот galbūt, так, а может... И все kad время будет galbūt какое-то taip, o свое galbūt участие taip ir предлагать. visą laiką siūlys kažkokį savo И dalyvavimą. рассуждать на эти темы по Ir поводу надо, не svarstyti šitomis надо. temomis Так reikia, вот, nereikia. интересно то, что Todėl taigi полностью įdomu любую мысль, tai, kad pilnai kiekvieną mintį, bet kokią mintį, самую такую, может быть, интересную даже, все равно galbūt отпускать. pačią И įdomiausią себя reikia отпускать, paleisti vis tiek. Ir намерения, save которые у меня paleisti. есть, вот мысли Ketinimai, это kurie легко. yra pas mane. Mintis Это tai легко lengva. мысли. А дальше за O мыслями стоят toliau už желания, minčių намерения, устремления yra куда-то. norai, И это ketinimai, отпустить. Я не говорю прекратить stengimasis делать, kažkoks. Aš делать, nesakau, kad но само вот nustoti это daryti, неосознанное, bet pats tas влекущее, без nesąmoningas, внимания, be без вот этого dėmesio, объемного внимания, be šito вот erdvinio это нужно отпустить. dėmesio, И получится tai так, šitą что reikia я paleisti. делаю Ir то же gausis taip, самое, kad aš darau tą но я patį, это делаю с bet полной aš tą осознанностью. darau Но su visišku тяжеловато, могу sąmoningumu, сказать точно, не тяжело, надо, suvokimu. Bet говорю, tai что sunkoka. есть Необычно. Оно не Na, тяжело, оно tai необычно. nėra sunku, bet tai много таких neįprasta. внутренних пинг-понг такой Daug играется, потому что vyksta toks и pingpongas много vidinis, интересного. Вот у нас kadangi в школе daug развивается įdomaus все, возможностей pas много. mus Потом ты mokykloje, daug часу vystom себе задаешь įvairios вопрос, galimybės, o po to užduodi может, savo это не надо klausimą, вообще o делать, gal to nereikia iš vis daryti. но потом другой говорит, надо, Федя, надо. Tada И такой vėl бум-бум-бум-бум. Какой sako, kad эго reikia, может, если не reikia, буду ничего делать, tai меня ir не toks будет, так bum-bum. мое Tai эго тоже, как это jeigu же aš, нету, ведь его mano как это что, нет. ego, Ну и такие вот, и jeigu опять nieko тишина, nebus, tai опять kaip, вопрос, опять, kas и bus, mano нету, ego Состояние iškelia полной klausimą. неопределенности будет. Tai bus И в этой полной visiško неопределенности neapibrieštumo делаем būsena. шаги. Ir Какие šitoje шаги? Бог его visiško знает, какие шаги. neapibrieštumo būsenoje mes darom žingsnius. Но Kokius дело в том, žingsnius? что мы же Dievas žino. живем в социальной жизни, и Bet она нам подсовывает reikalas tas, шаги, kad mes которые нужно gyvename делать. socialinėme Просто gyvenime убираю, ir просто разговариваю, jis просто pasiūlys огород mums копаю, žingsnius, просто ką daryti. бизнес-вопросы решаю. Tiesiog kalbu, tiesiog daržą kasu, tiesiog verslo klausimus sprendžiu. благодарю Tai тогда ačiū вас. jums. Мы можете выключить слайды, чтобы мы Gal вот jau вместе galite экраном išjungti убираем, да. skaidres. Сейчас я тогда сделаю Aš такой
И Tuoj такой вот padarysiu. галереей включу. Tokią И вот galeriją будет наш įjungsiu. второй разговор. Ir bus dabar Я рад, antras что мы в pokalbis. Литве это, говорим об Džiaugiuosi, kad этом. Вот, mes говорю, у нас Lietuvoje kalbame apie моя tai. вот учительница Kaip Алета sakau, Крупникенė, она уже, mano как говорится, mokytoja, уже не с нами, jos уже, jau но nėra, она всегда вот очень bet ji глубоко visada labai перенимала все giliai знания Василия Ленского уже ji 90 там некоторые год там. priiminėjo И вот я рад, что мы можем говорить об этом. Lenskio И вот mokymus Никита Фома, и ir мы aš думаем, džiaugiuosi, kad что galim как мы kalbėti вот apie tai, мы apie будем proto встречаться, rūšis много ir mes откроется susitikinėsim ir интересных manau, моментов. kad bus Тогда atverta на daug следующая įdomių встреча, momentų. думаю, будет в конце Tai октября kitas где-то. susitikimas, manau, И bus тогда всего spalio хорошего pabaigoje. вам. Taigi, Приветствую и Спасибо большое. благодарю viso Dariusa, gero jums. переводит нам тоже очень это важно. Ačiū Dariui, До kad встречи. verčia. Если будут вопросы, Taigi, Вадим, тоже iki пиши. Йосифу susitikimo, напрямую, может быть, и Josifai, как-то rašykit. Пока. Спасибо. Спасибо большое. Vadimai, Спасибо ačiū, вам. viso gero.